Ikaze kuba dukurikiye hirya no hino ku migabane itandukanye, abari ku mugoroba reka tubifurize umugoroba mwiza, hanyuma abari mu gitondo cyangwa se ku manywa ku migabane ya Amerika, Australia, Canada n'ahandi, namwe reka tubifurize ibihe byiza. Turi ku mugoroba wo kuri uyu wa kabiri ku minsi 9 y'ukwezi kwa 12 umwaka w'ibihumbi 2025, tukaba tubahaye kaze muri aya makuru yo kuri uyu mugoroba, amakuru agiye kwibanda ku makuru yo mu karere ku burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kuri mikro za Mulenge Today TV ni Muhasha Fidele, ariko noneho ntabwo turi ku murongo wa telefone, ndi kumwe na mugenzi wanje dusanzwe dukorana. Reka wibwira abantu muvandimwe. Je banita Boris Bisori wa Mulenge, ariko abantu benshi banzi kwa izina rya Boris wa Mulenge. Yego noneho ntabwo ari ku murongo wa telefone. Boris, nishimiye kukubona muri uyu mugoroba. Mu by'ukuri ubu noneho Muhasha Fidele nawe akaba yigereye kuri tele aho turi mu Kamanyura. Nishimiye kunyakira kwawe hano mu Kamanyura. Ikaze cyane. Hanyuma rero ingingo zigeze aya makuru yo kuri uyu mugoroba, Kiriba yamaze kwigarurirwa n'ingabo za ARC. Nanone umutekano mu mujyi wa Uvira ukomeje kugenda uba mubi cyane muri quartier niba atari commune Kavimvira. Abamayimayi mu mujyi wa Uvira bakomeje guteza umutekano muke, aho bakomeje kunyaga abaturage batuye muri uyu mujyi, abanyamurenge ndetse no kubarasa. Ibi ngibi nibyo tugiye kuba tugarukaho muri aya makuru yo kuri uyu mugoroba. Hanyuma wibuke gukora subscribe. Inkuru irambuye ni mu kanya gatoya nyuma y'akaruhuko gato. Hanyuma nkuko nari maze kubivuga mu ngingo z'ingenzi z'amakuru, ubu ngubu Mulenge Today TV yamanutse ikaba iri mu Kamanyola, aho turi kumwe na mugenzi wanje dusanzwe dukorana ku murongo wa telefone, ariko ubu ngubu tukaba turi kumwe imbona kubona. Boris, nishimiye kukubona. Mu by'ukuri urumva wowe umeze ute kuba turi kumwe imbona kubona? Oya, ukuri cyari kirekire tuvugana kuri telefone, ariko nyine hari amasezerano ko igihe nikizagera tuzabona n'amaso imbona kubone. Ariko mukuri uyu munsi nkaba nishimye cyane kuko ndi kukubona, ndi kugukoraho. Uko nagutekerezaga ntabwo ariko nagusanze, nari uri muntu munini cyane, ariko ndabona ariko uranduta nta kibazo. Ni ibibazo by'intambara, ariko tuzaba banini ubwo ibintu biri kugenda bigenda neza. Mu by'ukuri nishimiye kubana nawe hano Kamanyola, gusa harashushe cyane, arashushe mu by'ukuri. Tudatinze ubu ngubu tuvugana turi Kamanyola, hano muri site ya Kamanyola. Wenda ntabwo biri bukunde kubaha amavideo uyu munsi, ariko ku munsi w'ejo cyangwa se mu masaha ari imbere turabizeza yuko turi buze kubaha amavideo, namwe murabyiyumvira ko bitari ku murongo wa telefone noneho. Hanyuma rero nkuko twari tumaze kubabwira, turi hano muri uyu mushasha wa Plaine de la Ruzizi twagira ngo tubagezeho amakuru. Boris, byifashe gute hano muri uyu mushasha ku mirongo y'urugamba? Bwira abakunzi ba Mulenge Today TV n'abadukurikiye uko bimeze. Umwanya ni wanyu. Murakoze cyane. Abakunzi ba Mulenge Today TV tubahaye mwiriwe, aho bwije aho bukeye tubahaye mwaramutse. Reka tubaheze amakuru avuga muri aka karere cyangwa se muri Plaine de la Ruzizi. Dore aho hera ni hano Kamanyola, kuko ariyo ihana umupaka n'u Rwanda, ku cambu ca Bugarama. Kamanyola ni amahoro, umutekano urahari, abaturage bameze neza. Dore ko iyi minsi abana batangiye amashuri, amaze iminsi abana batangiye kuja ku ishuri. Bya bitero by'ingabo z'u Burundi ni ukuri ntabwo tukibyumva, abantu baranezerewe baratuje, ariko bakaba bafite ikibazo kimwe gusa cy'imvura. Imvura yarahagaze, imirima yumye, imyaka yumye, ariko hamwe n'Imana izadufasha. Hano Kamanyola reka tuhave tumanuke Katogota ni amahoro. Reka tumanuke tugere Luvunge abaturage batangiye gutahuka bava mu mashamba ahantu bari barahungiye. Twambutse tugeze kubwegera ni amahoro, abaturage bamaze gutahuka. Ni ukuri biteye akanyamuneza, biteye ishema. Twambutse Bwegera tumanuka tuja Luberizi ni amahoro. Ariko reka mbabwira akantu, kuko abantu bacu cyangwa se abaturanyi bacu cyangwa se abavandimwe bacu bavuye hano Kamanyola bakaba bagiye kureba inka
ahitwa ku Mutarure inga zari iri epfo mu biyaya hafi na Rusizi abungeri niyo bari bazihungishirije ariko rero uyu munsi zikaba zazamutse zarenze ku muhanda dore ko abungeri bagiye kuzireba kandi bakaba bazikumbuye n'igihe kirekire batazibona badasuzuma batabonana n'abungeri cyari igihe kirekire gusa bavugana kuri telefone dutambutse nukwerekeza muri Sange na Amahoro Sange yarafashwe ariko igitangazo urabona abamayimayi bakomeje kubesha bene wabo bababwira kuko Sange itarafatwa ngo Sange ni kinyoma ngo ingabo bazisubiza inyuma za FC M23 twirwaneho ariko mukuri ibyo ni bihuha no gushaka kubesha abaturage kuko bafite inzira yo guhunga ko barahunga ko barakizwa nayo bameze dutambutse tugeze za Biriba Runingu na Amahoro amakuru dushaka kubahiriza aya masaha amakuru abantu benshi bari kwibaza se ni ukuri turashaka kubabwira koko Kiriba yabaye sous control ya M23 twirwaneho ubu bakaba bari kwerekeza mu mujyi wa Uvira rero hari amasasu yavuze za Kavimvira ariko tugenda tumenya amakuru kuko ayo masasu abenshi baravuga kuko ngo ingabo zaba zinjiye deja muri Uvira ariho contradiction abandi bakavuga ati se ngo n'abarundi bari bapima imbunda ariko se abarundi bari gupima imbunda bazikuye Burundi batazipimiye ku mupaka wa Burundi ngo bazipimire Kavimvira ngo bamenye kuko izo mbunda zikora cyangwa se zidakora ariko tukumva ko ari abamayimayi baba barashe ayo maboma nk'uko bisanzwe ariko mukuri mu mujyi wa Uvira hari umutekano muke kuri amasaha turi kuvugana abantu benshi bakomeje kwinjirwa mu mazu bagenda banyagwa uyu munsi harashwe umumama utuye mu mujyi wa Uvira sindamenya neza nimba ari umushi nimba ari umurega nimba ari umufrero bakaba bamurashe bamuziza telefone bamusabye telefone abazalendo arayibima bahita bamukubita isasu baratambuka bakaba binjira n'undi mudamu w'umunyamurengekazi binjiye mu nzu nabo bamusaba telefone arayibaha bafatana ibintu barabijana rero nukuri mu mujyi wa Uvira abantu bakomeje kwibaza ngo se biraza kugenda gute bikurikirane ni comportement mbi y'abazalendo nimba bafite guhunga nibahunge neza ariko bareke gusiga ibisebe mu mitima y'abaturage bareke gusiga bishe abaturage nimba bahunga nibahunge mu mahoro n'ubundi gihe nikigera bazagaruka kuko Uvira ari wabo ariko gitangaje n'ukuntu baba basiga banyaza abaturage bagasiga bishe abaturage kandi bari guhunga abadamu babo bahuze bageza Kalemi abandi bageza Tanzania abandi bagi Burundi none bakaba basigaye bari gushaka indamu bari gushaka ngo imibereho izabatunga za Kalemi na Tanzania ni Bujumbura cyangwa se Burundi bari kubishakira mu baturage andi makuru dufite nuko mu misozi miremire abarundi bari za Rurambo za Gitoga za Kamidoki za Gifuni bakaba bahunze bamwe bamanutse ahitwa Nyundo baseruka za Kagabwe bamanuka i Remera bagenda intambira yose bazaseruka za kwiposta abazi muri turere bambuka kugishagara bikonera bambuka Sange bakuka za Kitigarwa bagenda bakagera za Nyabigiga ariko inzira bari gushaka kuzamuka Uvira kuko umutekano wabo muri plane urabona abantu bamanutse Kagabwe abantu bahitira neza ni za Kigoma ni za Sange bagahitira za Runingu ariko rero iriya nzira ikaba yafunzwe bitewe nuko yigaruriwe n'ingabo za M23 twirwaneho yafunzwe n'abandi ingabo za M23 twirwaneho zayifashe yes no kuvuga ngo ubu ngubu ntibafite inzira ishobora kubitsa mu muhanda ku buryo baje Uvira inzira bafite urumva uvuye zira za Mugashengo ariyo ruguru gahororo ino za Gifuni yego hari inzira zibiri wamanuka uvuye mu Gifuni ukamanuka ukike mu Rubanga cyangwa se ugatibuka Remera umanutse mu Rubanga ahantu hitira ni kugegera yes cyangwa atiye mu kugegera urakikira ugaseruka muri Rubirizi ndani cyangwa ku Mutarure aho hose hamaze kwigarurirwa n'ingabo za M23 twirwaneho rero ukagenda neza ubu nyine bageze kuri Kiriba rero ziriya nzira zose zimanuka wava mu Gifuni wava mu Kamidoki nuguzunguruka ukazunguka iriya ntambira yose mu plateau uciye muri Gatoge abaturage ba Gatoge barabona n'abantu batari mvukire za Gatoge bazabahumva no kugera Gatoge rero ukambuka uruzi bita Kiriba
ukambuka muri bice za Mangwa werekeza za Kabojo ukamanuka neza neza ugatibuka muri Uvira. Iyo niyo nzira imwe basigaranye. Rero Uvira nayo nifatwa, urumva bazakomeza baje za Fizi, byenda bazobona amato abambusa abajani wabo i Burundi. Nuko niko hari ahantu hameze. Tukumva ko n'abandi baturiza muco hagati za Bijombo n'ahandi bose bamanutse bari gutanguranwa muri Uvira. Ko baravuga ati izi ngabo za M23 twirwaneho nizimara gufata Uvira tuzaca tanzira tuzongera kubona. Rero n'amarushanwa yo kugira ngo reka barebe ko bamanukira misozi ko baragenda basigamana amanywa n'ijoro kugira ngo babashe kugera muri Uvira ingabo za AFC M23 twirwaneho zitarayikandagiramo kugira ngo babashe kubona access yo kwambuka iwabo i Burundi. Wana munyamakuru nuko niyo makuru ameze. Hanyuma tubanze tutinde muri iyi misozi cyangwa se duhere muri iyi misozi twinjira mu kiganiro. Uvuze yuko izi ngabo zari mu mikarati, izi ngabo ziri muri kariya gace zishaka kugira ngo zitanguranwe n'ingabo za AFC zitaragera mu mujyi wa Uvira. Ubwo ngubwo inzira zishaka kumanukamo iyo ntabwo irafungwa, zizanyura mu yihe nzira kugira ngo zive mu mikarati zize mu karere ka Bijombo? Ese sobanurira abantu, hari abatazi hariya wenda n'abahazi bamenye ngo izi ngabo zizanyura hehe kugira ngo zike mu mujyi wa Uvira. Urakoze cyane. Inzira zishakisha gusa n'inzira ya axe ya Gongwa baze bahuruke bazamanuka inzira ya Kirungu. Ku Kirungwa niyo nzira nyabagendwa kugira ngo babashe kumanuka neza batibuke kuri karya Mabenge. Ariko baciye ku misoko yo mu Mitanga. Donc abavuye iburyo abavuye ibumoso bose n'iriya nzira niyo bazamanuka bashike hariya muri ya soko ya Mitamba. Bave mu Mitamba bamanuke ku Kirungwa bike karya Mabenge bazabageze muri Uvira. Yego. Rero abari muri Ruramba tuvuge Kamidoki, Bibangwa, Gitoga bazamanuka kuri Nyundo bike Kagabwe. Kagabwe no guseruka i Remera nako Imurenge. Imurenge uba wasize Remera kuri Shefira Bafurero ibumoso uri kumanuka. Imurenge w'Abanyamurenge. W'Abanyamurenge hariya niho Abanyamurenge bageze, niko gasozi ka mbere batuyeho. Icyo gihe bari peuple pasteur bambuka bafite n'amatungo yabo. Baza sanga ndabwatsi buhari bazamuka misozi miremire abari baje korora. Ariko ukiraho ngaho jewe hari ijambo ndaza nemeranya n'abandi bantu baza bakuma kuvuga ngo bambuka. Ese bambutse bavuye hano ndagira ngo ntaruzi ruraha hano ku mupaka ntaruzi ruhari. Iyo bavuga ngo barambutse ngira ngo abantu wenda bazakosora icyo kintu kuko icyo gihe nta mupaka wari uhari. Siko bimeze. Nta Rwanda rwari ruhari, nta Kongo yari ihari, ibintu byari ukugenda gusa. Kubika abantu bazaguma gukoresha iryo jambo tuzarireke kuko ntaho bambukaga kuko bagendaga baragira ushatse yaragira Kamembe udakaragira muri Nyungwe kuko nta kwambuka kwari guhari. Iryo jambo nge numva abantu bazareka kurikoresha ko nta mupaka wari uhari. Wakomeza. Urakoze cyane. Iryo jambo ryanjye ryinjiye mu ubwenge bw'abantu bagakomeza barikoresha uko bwije nuko bukeye. Ariko mu kuri icyo imipaka yaratarabaho, yari ihari, bagendaga kuko bashaka igihugu cyari mu irare. Imipaka yaje nyuma. Yes. Rero abari muri iriya misozi bamanuka umanutse ahitwa Kagabwe ushika ahitwa Imurenge ukamanuka ugaseruka muri Sange ntazira. Ahubwo iyo bazoseruka muri Sange Tanzania utambutse muri Sange bagera bazayibona. Washika Runyingo Tanzania, Kigoma Tanzania. Rero bafite ikibazo cyane n'abazagifuni ibo nuko amabaseruka neza kugengera cyangwa mu Ruvunge naho Tanzania. Urumva bose inzira imwe gutambika ari barabara uvuye kuri Sheferi no kugera mu Kidote hamwe hakorerwa formation 96. Mu Kidote wava mu Kidote ukagenda ukagana kwa babitakwira ahitwa ku Gatare. Watambuka kwa babitakwira ku Gatare ukagera ku Iposta niho hagaba Iposta. Watambuka ku Iposta ukagera ahitwa ku Gishagara ukamanuka umusozi ukambuka uruzi bita Sange ni narwo rutano muri Sange yo hasi. Iyi yarayifashwe jo bundi kutakora itonde takora tuzohakoresha. Hanyuma rero ukamukomeza bagahuka neza ku Kitigarwa. Aho ku Kitigarwa n'abagahunga bari bahatuye batarahuka. Bava ngaho bakagenda bakagira ku Gitabo.
Gitabo yari tuwemo n'abega n'abatware. Iyo ndahazi naje. Ukambuka Nyabigega yari tuwemo n'abasinzira. Wambuka mu Ndego n'abadahurwa. Bazama bambuka Kiriba, bama bafonza yanzira binjire za kuri musi yo kuri Mushure. Binjire Kabojo neza indani batambuke neza bikondereza Gituntu. Hajya imuhanga wari hatuye bande. Harabasizana n'abega badahurwa hari hacanzewa. Yego. Hanyuma hajya hande nibukani kera imugaje hajya hari hatuye abapfurera. Abapfurera gusa. Yego. Acyahibuka. Uracyahibuka. Ejo niyo twigiye ikone primaire. Yego. Rero niba mara gutibuka muri Uvira. Ngo bazaba babonye inzira yo bageze wa Burundi. Ariko noneho ariho amashaka. Cyangwa se hariho impungenge. Ubu ko baramanuka batazi situation y'ibarabarukuntu imeze. Nababahaga amakuru bene wabo babasirikare. Ubu nyine bacangakiye. Tibatekanye. Uduce twose bari barimo baratubambuye. Ubu bari Buvira ariko imitima yabo idatekanye. Nubu bazi ko uyu munsi n'ibitero zabageraho kuko bakubiswe Ruvungi za Gatogota za Bwegera hari hose turaduce kugera neza Kiriba nayo bayibakuyemo. Rero abarundi ko bararwana n'inzira na FARDC mayimaye gayo iyo ndiyayimanuka. Oya ikera bakuyemo iteni bambaye ibimono bambaye za kamambiri bafasha amasuka n'imipanga abandi bafasha amatapito bagiye mwishamba bagiye gutega imitego. Nuko niko hameze hari hantu ko bararwana n'inzira ngo batanguranwe barebe ukuntu bagera Uvira ingabo za AFC M23 batwirwaneho zitarahakandagira. Hanyuma aya mayira yose bashaka kunyuramo tangabo za nta madubu n'intare bari muri aya mayira. Hariya nta madubu hari ariko rero ubonye ahantu amadubu n'intare bari ni hafi. Urabona iyi plane yose kera yagezemo amadubu n'intare kandi iriya nzira baba bamanuka yakagabwe bagatambika bagaseruka kuri Gatoke. Amadubu ari ahantu bita kuri Kageregere. Yes. Kuri Kageregere no kuri Gatoke. Kageregere siho makanaki yahora gavuga ngo niko Kageregere. Mu katika jina la Yesu Mnazareti niko Kageregere. Ngo turishane kirite. Yego. Rero yamuze ngo hari hejuru hari ingabo zatwirwaneho. Hari ingabo za intare n'amadubu. Kuvuga ngo kuva kuri Kageregere no kumanuka bakagera kuri Gatoke bagafungira iya nzira. Nukuri baba basigaye mu icupa. Nta yindi nzira bisigaye. Iriya niyo akse imwe basigaranye ariko ni ngaho baba bari baravuga ati aba bantu bafungira inzira nta nzira bazongera kubona. Sinzi cyatumye baba bari batamanutse ngo bafunge hariya mu Kizutsa. Cyangwa se ngo bamanuke neza bagere ku Gitabo. Baragusanga aya masaha turi kuvuga wenda bahafunze. Ibyo ni ibyabo by'abasodati tubizi gusa kandi amategeko avuga yuko biba byemewe guhereza adversaire wawe cyangwa se umwanzi wawe inzira. Hariya niko akiranuye bafunze iriya nzira kabakabaye ni ugusura bakazamuka bakarenga neza mu Gitoga bakinjira mu rubuga bakazinjira cyakibira bazoseruka za Masango bakomeza. Nuko niko hameze. Hanyuma izindi ngabo zari kuri point zero iho byaba byifashe gute ziriya zari nazo twumvise amakuru ngo zirahambira turabona abantu bari muri kare agace kugira ngo tubabaze nta makuru waba bifiteho. Ayo kuri abantu bose bari kuri zero barahambira. No kuvuga ngo umurundi wese wari muri kira cyaruguru cyose guhera muco hagati point zero ukaza neza ukazarura bose bahambire bamanutse ko barakizwa n'amaguru ngo batanguranwe n'intare za Sarangwe n'amadubu batabatanga imuvira. Ni iki cyabaye wenda nubwo waba ugikomojeho twari twiteguye yuko muri ho plateau ziriya ngabo zagiye zikambika ibirindiro byabo mu Mikarati point zero Civili yari yazamutse avuga ngo azigerera mu Minembwe. Ubu ngubu ibi bintu bivuze iki kuba biriya bintu byari muri kariya gace abaturage bari bafite ubwoba n'abantu benshi naje ubwanje nari ngufite. Niki cyabaye kugira ngo zirangabo zihambire zisubire iyo zavuye ndetse zikaba zidafite n'ikizere cyo kuzagera iyo zije. Urakoze cyane ibintu ni bibiri. Ikintu cya mbere baje bahawe amakuru kuko izi ngabo nta mbaraga zifite. Ingabo mvuga ni AFC M23 twirwaneho. Guverinoma ya Kinshasa yababwiye kuko muze mudufashe ingabo dufite nta mbaraga zifite. Kandi ni ngeri. Nimuze mukadufasha tuzazihuha.
ndibuka igihe kimwe abamayimayi baje kurasa umusirikare umwe baravuga ngo bari bazi ko baje gukandagira amagi ariko ngo baje gusanga ari amabuye rero baje bazi kuko akazi bazakora ni uko kutishaka kubuza bamaze gusiga basanga ibintu n'amabuye babakura muri Nord Kivu abarundi FDLR Wazalendo FARDC AFC twirwanayo irabashorera ibageza muri Sud ubu nyine muri Sud mvuze Sud n'ugwera territoire ya Kalehe nihana urubibi na province ya Nord Kivu wamuza rero uhera uzamuke za Numbi wikondere zashanje usubira umanuke wike Minova wamutambika ubu nyine bageze kuri Kiriba yego rero abarundi baravuga ati aba bantu twaje kurwana nabo saba tubasanzwe amakuru twahawe na amakuru y'ibinyoma abakutuye mu Rwitsambuko baravuga ati nibitangaza rero bamaze gutsindwa bamaze kubona kuko batsinzwe iriya muri leta majoro yabo i Bujumbura basubiranamo none bakora inama baravuga ati izi ngabo zacu zabananiye kandi cyatumye bibananira abantu babananije n'abasirikare ba FARDC na Wazalendo ingabo zagiye zifite abasirikare b'abarundi basikurwana dore ko bageze muri Kongo bagira ikibazo cya mbere bagize nuko buri munsi FARDC na Wazalendo birirwa barasana icyo bapfa ngo bagapfa amafaranga n'amabariyeri abarundi noneho bikabacanga zamara kubacanga bati aba bantu twaje gufasha n'abantu bwoko ki noneho bamara urugamba rwamara gushuha FARDC gahunga Wazalendo bagahunga Mahima igahunga abarundi bagasigara ku rugamba bazi ngo baratari kumwe n'ababo baza gukanguka bagasanga basigaye bonyine amaze bagakubitwa nkazanko nizikibana cyane kucyane bamara gukubitwa amakuru baza kuyatanga mu ijoro bakavuga ati twahuye tuva gusenya bimaze kugera aho ngo barebe effectif y'abasirikare bamaze gupfa babona ni benshi nibwo abajenero cyangwa se staff yose yahita major general bahuye bakavuga ati ntabwo bishoboka aba bantu bacu bari kuzira ubusa bagomba gutaha bakaza kurinda ubusugire bw'igihugu urumva rero nibwo bagiye baraterana babwira umukuru w'igihugu ati noneho aho bigereye ahangaha ntabwo bigikunze abasirikare ntibatahe yego rero muri uko gutaha harimo izo nzira zombi baratsinzwe kandi ba nyirabo harabakeneye babasabye kuko imitereka yasigaye nitahe ije kwicara mu rugo yego urakoze cyane reka ubu ngubu noneho abaturage bagire icyizere yuko muri kariya gace ababemeraga ubuse twizere yuko n'ubundi iki kintu twakigarutseho ushize twizere yuko inzira zigiye gufunguka abaturage bagiye kuzaza bava mu madego kuri komine Minembwe ndagira ngo noneho yabaye territoire muri territoire ya Minembwe bakaza bagashika muri territoire ya Uvira bakagera muri ville d'Uvira nta kibazo bakagura ugura umunyaka ugura kana kakagura akagenda nta murundi twizere ko ibintu bigiye kuja ku murongo no twizeye ke hari ikizere bazaza bava kuri territoire ya Minembwe bama baza noneho hari abantu bamenyereye imisozi kandi kuri bari abantu biwacu ruguru muri gakondo bagira hari abantu bagira max bamenyereye hari abantu bamenyereye Uvira hari abantu bigeza za Kaziba bakunda kwitira mu Rurambo irashama bakamanuka kuri Kange bakiga Kaziba bagahera Bukavu kugira gusa ngo iriya misozi kabarayikumbuye bazaza bayicemo bavuga ati Gitembe iracyabaho Marungu iracyabaho Gatanga ntanzo bwanje zari bati Gatanga Cyanzovu Gihuha ukazamugwisha kiro ukarenga mu Majaga ukagereza Kagerengeri ukinjira mu Bwikubo ukamanuka Gitembe ukazamuka neza ukarenga Gashamba ukikondera kuri Kange ukaseruka Kaziba iriya misozi barayikumbuye bari abamenyereye iriya misozi rero bazanijira bagaseruka neza ibukavu ndani bagahaha kila kitu bakaramutsa abavandimwe bakavuga ati none ntidusubire ginzira none gaturamanuka gaturamo dufata imodoka itugeze Uvira nimara kutugeza Uvira dufata iyindi neza itugeze kuri point zero twama twinjira mu madebe ariko igihugu cyose bakizungurutse ta sasu
simama pale yakawa izaba yarangiye batekanye bafite umudendezo. No kuvuga ngo ari amayira yose yafungutse na amahoro umunezero wabaye nituze ryabaye. Ari kigozi cy'umuntu cyaguraga 15,000 kigiye kuja kuri 500 cyangwa n'abameshini 1,000. Yes. Tuvuga ibintu bigiye guhinduka. Yego. Nuko niko bimeze amahoro yabonetse. Hanyuma tugaruke muri uyu mujyi wa Uvira hano iruhande rwacu ko ndaje ko kuharangiza nisumbukuje no harangiza. Mu mujyi wa Uvira ingabo ngo bimeze gute? Zimwe bari kuvuga ngo zahunze zerekeza za Makobora. Izindi ngo nta uri kumenya iyo ziri kuja. Abarundi bo bifitiye iyo baje bari gutaha iwabo bagize amahirwe babakuye kuri iri bomba n'irisasu rya AFC. Ubu nyine bimeze gute? Hari ama audio twumvise abamayimayi bavuga uwitwa Amisi bo ngo ntaho bazaje. Ese abamayimayi bo barahagarara mu mujyi wa Uvira kurabona ko bari buze kuresista abarundi bagiye na FARDC yagiye? No kuri amakuru kundameze bari abamayimayi nta uzagarara hari. Ejo nono wahoraga yikubita ku gatuza avuga kuko bagiye gufata Ruvunge bagere Gatogota bagere Kamanyura. Yaraje agera no kubwegerana witwa Makanaki afata ama video manini cyane arayatuma ari kugira ingabo ngo zisimbize arebe kuko badashonje arebe kuko batarwaye bakiri en forme ariko audio yatumye harejo yayitumye yasenga ngo Mungu Nazareti gutusaidie ngo aba basoda bari n'iventuro ngo basifike Uvira none ndagiye avuga ngo bararwana karasenga ngo Imana ngirinde Uvira ngo ingabo zikayikandagiremo. Numva ko ari ibintu byahindutse. Iri sengesho rye rirumvikana. Yo abe binyoni ari inyoni zigarukira ndi bakamuka. No kuvuga ngo bari abamayimayi bose. Uri abitwa muri Samadari nani Butula mwami wembasi. Uri akuri andamuzi cyane. Twarakoranye cyane mu bintu za PPRD. Ariko yagize igihe amabanyine kuri yabaye bamayi abamuntu mubi. Ejo bundi yatanze itangazo avuga ngo arakangurira ngo abantu bose bacitse intege ngo nibakomere ngo bahagarare barwana. Umuntu we waje kumutumira audio umufurero arambwira ngo wowe aho wabubwira we na Makanaki turahazi mwageze Tanzania. Ese nta nubwo bakiri hano muri muri Uvira territoire ya Uvira cyangwa se mu sheferi y'abafurero cyangwa y'abavira twamenye amakuru ko mwagiye ukiraho ni bande bahunze muri aya matete. Uvuze Samadare na nande undi haje Kamama yaragiye tubwira bahunze. Kamama yaragiye ashinzwe ki? Kamama ni general chef d'opération yataye ingabo muri axe yataye ingabo ariko kina nguvu yubaho aho uwitwa muri general Chumvi yaragiye uwitwa Makanaki yaragiye niyo ya nyuma nani ngo wari chef wari kaganga kubaruta bose yakotumba iwe yagiye mbere Ruvunge itarafata ngo agiye gufunga ngo akise Rurambo ngo nazabijojwe ngo umwanzi uzavikaziba ndakaburizire kuja minene naho gukumbe kariya inzira abo bari abakamama n'abandi ngo bangoma nzito nta makuru yaragiye kera hariho ubundi Barene Itongwa bari hehe? Barene Itongwa nta makuru warusigaye wagiye inyuma y'abandi ni Makanaki na mwami wembasi amaze kwifotoza bama bacaho baragenda. Na Ruvumbu ari hehe? Na Ruvumbu nta makuru mwami wejuke kuvuga ngo ndi kwibaza bari guhungira hehe? None bariya baba barateguje ubuhungiro kuriya bibye amafaranga ateye ubwoba ariko kera barateguje ubuhungiro n'abadamu babo twaje kumenya amakuru ko Uvira ntabwo bari bakirimo bose n'abana baragiye. No kuvuga ngo bashukaga izi mayimayi za chini ibo barateguye bari muri gahunda bari gushaka amafaranga ari amafaranga bakozaga ziriya nanajya bazita ya misanzu yari yabo yo gusafirisha ingo zabo. Noneho babagenderaga 200,000 z'amadolari ku kwezi babigenerwa na guverinoma ya Kinshasa. Nimba ayo makuru tabiyazi nyakugejejeho ayo ni masha 200,000 z'amadolari abazakiraga ni Yakotumba ni Makanaki ni Rene Itongo ni Kamama Ngoma Nzito
noneho bakagenda bakaja muri wikuru n'abandi bavuze ngo ni ba Cordoba n'abajya ba Cordoba noneho bakagenda bakavuga ngo bakate kwanza kichwa iyo kukata kichwa bagakuraho ibihumbi nka kijana na 50 nibukije terme ya kera bakate kichwa bakabishyira ku ruhande iyo kichwa ni yabande ni yabari abashefu ni imitwe nyine ni imitwe ya mitwe tuvuye kuvuga yes noneho bari abasigaye bakagenda babahera kidogo muri motivation muri effort de guerre kandi bakayibaha mu mafra Congolais kandi bakababwira ngo sanzu ubuyeke ili ya barriere nayo ni effort de guerre ni misanzu ni effort de guerre noneho ugasanga bari bafite amafaranga ateye ubwo amaze bagenda bashuka bano bazarindo bato umuzarindo bamukubita 100 z'amakongomani akabona ni gitangaza akamaja ku rugamba bakamumotiva ariko bafite izindi za business babakora ili abahungiye no ngo baze kubona amazi yarenze inkombe baravuga ati ibintu twari tuzi ko bizaba dukizwe n'amaguru ariko noneho bari abazi kwikomeza nka makanaki kamama bari bihagaze ariko yakutuba yagiye kera ababembe baramubwiye bari muri Tanzania uri umusazi igihugu nta guverinoma ihari nta gisirikare gihari cyo kuzarwanya bari abahungu bahetse isezerano bari kurwanira uburenganzira bwabo bivemo baje guhumuka amazi yarenze inkombe dore ko bavuze ko banagize ukiporo ikanondo bazanga amabati yose yagiye ndasinzi uburyo bari kugendamo nimba bacaga i Burundi bakazazunguruka iriya iyoga tabuza babazaga CPG ashobora no kwikubita mu mitumbu bakagenda cyangwa mu mutumbu akagenda yambaye igisurubeti hagahuruka nuko niko bimeze hari yes hanyuma tugana ku musozo w'amakuru yo kuri uyu mugoroba mu by'ukuri tubabereye ahangaha kugira ngo tubagezeho amakuru twiyemeje kugendana namwe abari kure abari muri Amerika abari ku migabane itandukanye Australia Canada ndetse n'abari za Kenya dufite abantu bacu benshi cyane ubu ngubu noneho nagira ngo tuze kubagenera ubutumwa bya bindi dore ko bitakwira ari we ngo nyiri bano baguruguru bose ariko twagira ngo tubabwire yuko ejo tuzabahereza amakuru tuze tubahereza na preuve à l'appui agenda ko bazavuga mu Gifaransa preuve à l'appui ikimenyetso simusiga ikimenyetso rutura ikimenyetso gifite imbaraga tuba tubabwira ngo aha ni runaka iki ni kintu aha hari runaka ibyo tuzagenda tubibagezaho Imana nibidufasha tuzabibagezaho kandi turizera kuko iri kumwe natwe kuko impinduramatwara ziri kugenda zikora imirimo ikomeye hanyuma bya bindi babitakwira bavugaga ngo vira ntizigarurirwa dore ko na Ruvumbo yavuze ngo Masango ariko Masango bimeze gute yaravuze ngo Masango ngo muriri ibiheko bingi tube nkabagaruka kuri akana ibi biheko byari Masango ngo bya nibigirwamana byagiye hehe ibindi binyoma Tanzania kuko bari baravuze ngo hari umupfumu wa Yakutuma wavuye ngo muri Malawi ngo none ngo yazanye uburozi yazanye ibiheko ngo bizaza bituma baguruka tuvuge ngo bakaba nko muri Sange bakama bitura kugegera donc ingabo ziri hagati ya Gegera na Sange ngo tizibabone araza nawe baryifaranga bavuye muri Malawi kinyoma icyaje kubereka ko ari kinyoma nuko bageze ku rugamba bananirwa kuguruka ari indirimbo sinzi kuririmba ariko hari indirimbo Gisubizo yaririmbye iravuga ngo izindi mana zose ngo ni ibinyoma ngo ntizivuga ntizumva ntizireba ntiziza zigenda nubwo ngo ibiriya biheko bavuze ngo bari babigize imana yabo ariko hamwe bagize neza kuza kubangikanya imana y'umurenge y'amana y'ingaje tiwo ibangikanya n'ibindi baje kuyikwerekana ko ari muri Kongo ifite imbaraga kuruta imana y'umurenge hanyuma gira ubutumwa ugenera none ndagira ngo ubu butumwa bube bufite amashami hari ubutumwa bwo kugenera ariko tutaragera ku butumwa Sebatwara ari hehe iri jambo riraremereye ubanje kuritekerezaho Sebatware wazamukanye n'abarundi
ariko buriya hari ibintu byinshi ndi kumva nkabura nk'uko nabivuga, ibintu biza bigenda bihinduka. Sebatware ishire ngo mu mwanya wiwe ari hehe unyine uravuga Sebatware, simvuga Sebatware wenyine, hariho Sebatware hariho Munigantama, kuramusigaze hariho Sebagabo, Major Sebagabo. Sebagabo na Munigantama bavuze ngo bazahindura Minembwe ngo ibe nka Gaza. None nibo bahindutse Gaza. Nukuri ubu nyine nta gusezerana ku kihari. Umuntu ukarinzira mu rukumba rwiwe cyangwa mu kabande kiwe agapoteya agasenga Imana yiwe ngo Mana uzamfashe mvuruke iyo ndi kugenda. Ubu ni destination inconnue. Sebatware ariwe Kiyana, nako baravuze ngo izina rya Kiyana tuturerekane rya papa Munigantama. Ni ngaho ari kwiruka umutima kurambwira ko agatima kari gukubita yiruka kaje gushaka aho yasize passport ya Amerika yiwe. Komeza. Ariko ni natazahibona. Iyo sanga imbibaza arayikintu. Cyangwa aho yayisize agasanga barimutse. Nukuri ndago zoroshe. Bari abagabo ubu nyine aho bigeze. Hari ibintu bibiri bazavuga mu Kinyamurenge ngo ntaco bitwaye nizi banza. Iyo mbimenya igaheruka. Uzandu bageze bashize amaboko ku mutwe. Gushyira amaboko ku mutwe k'umugabo sukuyarengeza ngo wamwe yashyira ku mutwe. Nukwicara ukabura position. Ari ukuntu umuntu azayicara agashyira ivi ingokora kwivi igahuka kandi utari gusinzira. Ari kuri gutekereza. Uri kwibaza ngo se ibi bintu koko byahindutse. Ukagira ngo kurarota kandi ari ukuri. Ubu ko barira ngo ko bararota kandi ari ku mango bari kugenda. Bicujije icyo bakoze. Bahemukiye ubwoko buri misi yose banyamurenge bari misi yose. Ari wenyine ari kumwe n'abashikiro bajyana babyuzuye. Nubwo baba ari abantu 1000 cyangwa 1010. Ubu nyine ahantu bageze hamanuka kandi hanyerera cyane. Barasevye. Barasevye. Oya si ukuseba bariwe n'imbwa ku manywa. Barasevye. Kandi imbwa z'imisega. Aho kuribwa n'imbwa y'umusega, uribwa n'imbwa y'impigi. Hari utuba tw'umupfu rero, ariko umusega ni kandi kaza kirirwa kazunguruka. Kandi kaza kuryama. Kakaryama ahantu bakunda gukomeza mwivu, hari nk'ubushuhe bw'ivu. Imbwa y'impigi ziziryama mwivu. Hanyuma reka tubareke ahangaha, tubareke ibyabo n'ibyo isi yose yabibonye gwa mugani ngo inkoko yanyoye amazi igaramye ngo kibe kibonwe na bose. Ibyabo biragaragaye kandi Imana si Sebatware Kiyana ni Munigantama, Imana si Shikiro, Imana si Sebagabo. Ni benshi abagabo basebye bahagurutse kugira ngo barwanye kominote zabo mwasebye. Hanyuma ubutumwa narivuze hariho ubutumwa bumwe nubwo kubagenera, ubundi nagira ngo aba baturanyi duturanye aba bose twatubona baba batandukanye ko barumva ururimi. Aho uyu mushasha wose ururimi tuvuga baragumva. Nubuhe butumwa wabagenera kuri none kuba abantu basa n'abakubiswe n'inkuba ku ruhande rwa leta ya Kinshasa? Ntibari biteguye kuko uyu munsi habe natwe ubwacu, ariko twari dufite icyizere. Abantu bari bamaze iminsi bavuga ngo AFC M23 twirwaneho, barasa n'abananiwe ni nkaho byabapfanye. Gira message utanga ndi kubura uburyo na restrict, ariko ndabizi kuko uri abilité urabishoboye. Gira message utanga ku bantu baba abari ku ruhande rwa leta, aribo baba bakiyana, hariho ndetse n'abantu bacu bakiri hirya no hino bagorewe mu buhunzi, nabo bagenere message. Urakoze cyane. Ijambo rya mbere ndabaza gushimira abanyakamanyura. Yes. Ija kurisha muhera ku rugo. Ndabashimira cyane kuko ihangana bagize baterwaho amakompora arenga 20 ku munsi. Kandi ko ndabona mu gihe cy'iminsi 7. Ariko baravuga ngo nubwo bazayatera tituzabana. Kagenda ngarenga mu Minembwe. Intambara y'imyaka 8. Abaturage baravuga ngo gikubicye. Baravuga ngo kugeza ku wanyuma tituzava muri gakondo. Icongeye muri mushasha ndashimira abantu duhera mu Kamanyura batahunze nkagenda aho bageze ubu nyine kurikirira. Hari abantu bitigeze bava mu mazu yabo.
baravuga ngo twamenye amakuru y'abatabazi tituzabahunga ahubwo tuzihisha ufite inzu ikomeye azayifunge kugeza umunsi abatabazi bazashika abari bazamukingurira ndabashimiye ubutumwa mbeza abantu bahunze muri plaine de la Ruzizi no kuvuga ngo nibataha amahoro yabonetse ubu butumwa bugendere n'abandi barahandi uretse urenga imbibi itonde yego hari abantu bavuye bagize ubwoba bwinshi muri Kamanyola bayivamo hari bari za Bukavu hari hano hakurya mu gihugu tubanye mu Rwanda nibatahe amahoro yabonetse abari muri za Kenya n'ahandi nibatahe na Amerika baze kubaka igihugu cyahumetse cyagize amahoro bave muri nani muri esclavagisme barimo babe mu katika utumwa baze mu bucakara batahe muze muri gakondo byasezerano byageze ku musozo ariko tushimira ibihugu bahungiyemo byabahaye ubuhungiro ibyo ntitwo byibagirwa yego kabamwira bano bagabo babaye ibisambu bagasangura ku manywa y'ihangu aribo bamunigantama n'abandi n'abambari babo bari hirya no hino ku isi ngo nibahindukire Yesu arakicaye ku ntebe nibahindukire Uwiteka aracyabategeye amaboko yego baze batahe tuzabababarira bongere basubire mu miryango titwabirukanye nibo biyirukanye bigiruka utariko kubera gushaka indamu z'amafuti ariko turabwiye ngo ikaze imiryango yo mu rugo irakinguye nibaca bugufi bazababarirwa mu misozi miremire ni ukuri tukaba tubashimiye kuko ihangana abagize tugashima n'Imana yabakomeje kuko ibintu zari zahindutse drone zari zabaye akasamuto ariko baravuga ngo dore ejo bundi baje guhaha babatandukanya n'abana babo umugabo bakamutandukanya n'umugore umugore bakamutandukanya n'umugabo ariko barihanganye reka tubashimire kandi dushimire n'Imana yabihanganishije nimukomere ikibazo cyarangiye aba bantu rero bari mu kwirukanka bavuye za Luvungi Bwegera iyi mihanda yose yigaruriwe na M23 twirwaneho kaba basaba ngo ntibatambuke Baraka baturiye bagaruke AFC n'umuvyeyi mwiza twirwaneho n'umuvyeyi mwiza ari amakuru bahabura abamakanaki ngo bano basirikare batwirwaneho na AFC ngo bafite ingota ngo bazuza bagenda bashinja abantu ni kinyoma nibagaruke baze batekane basarura imirima yabo itarahingwa bayihinge tukaba tuvuga ngo nibagaruke nukuri bataha tukaba tugomba kwihanganisha abantu b'abarundi abavyeyi b'abarundi abadamu bafushe abagabo babo ku rugamba muri kino gihugu cya Kongo tukaba tubabwiye ngo pole cyane tuzi ko mwagerageje kubimira ariko ntabwo mwari mushoboye guverinoma yari yavuze ngo nibambuke ariko tubabaye pole tubabwira ngo mwihangane kuba abasirikare mwapfushije abana mwapfushije kandi mukomeze musengera bari mu nzira nabo bazahuruke amahoro kuko baje kurwanya isezerano ni nayo mpamvu bahagiriye ibyago ariko tukaba dushimira Imana ngo yihanganishe imitima yose yashenjaguritse bitewe n'ibibazo bitandukanye bana munyamakuru urakoze cyane ndagushimiye mu by'ukuri dushimira n'abakunzi bacu twongera kubibutsa yuko ubu ngubu noneho turi kuri tele nubwo mugenzi wanje yarahasanzwe ariko naje nahamusanze ejo tuzagenda tubahereza amavideo nk'uko twabibabwiye n'ibidukundira kuko nabyo bigomba kubahiriza amategeko hanyuma dukurikije uko umuvuduko umeze n'inga tuzotaramira he nimugoroba tugere kuri n'inga banzuzwe n'iposho twebwe tugira disture ino dukora amasuku yego tuzakora isuku guhera mu Ruvunge duhuruke ku iporo yego bitumara gukora isuku habe isuku zitangira saa 2 ikarangira saa 6 amaze dukure nyamyanda noneho tuzayigira nyasuku kandi za nyamyanda zose tuzagira isuku hanyuma turuhuke mu mugoroba w'iposho ntihaba n'iyinga dutaramire kuri KDC ku Kimanga yego amatorero ari menshi sivuze ngo abantu bose bazateranire muri KDC abandi mu matorero yabo bashima Imana bavuge ngo turagushimira Imana kuko udukuye mu mwijima utazukoza isoni yego murakoze
Yego, reka dushimira abakunzi ba Mulenge Today TV ndetse tunabasaba abatarakora subscribe bibuke kuyikora kugira ngo baze babona amakuru bitabagoye. Bamaze kubikora reka namwe tubashimira tubabwira ngo tubiha agaciro, muri abantu b'ingenzi cyane. Boris ndagushimiye ku makuru uvuye kugezaho abakunzi bacu, hanyuma dukomeze dufatikanyirize hamwe twese gusenyera ku mugozi umwe nkuko yabivuze. Abari hirya no hino mwahunze mutangire gutaha, ejo mutazovuga ngo iyo tubimenye. Ibibanza byanyu birahari, muze twubake igihugu cyacu. Umugoroba mwiza Boris, ukomeze ugire ibihe byiza no kurindwa n'Imana. urakoze cyane.